Danas bi se to moderno rekao, Jusuf Bek Podgorički raspisao bio nagradu komu dovede Marka Miljanova. Evo večera smo ga Laco Bugarin dovodi. A oće, ne bojte! O, lijevo, ne mora ići lijevo. Ne vjerujem da će ga dobiti.
te poslušati, knjaže, čast junačka drugčije nalaže, je li bolje za nas obojicu da poginem ja u Podgoricu, a ne sjutra da pričaju Turci, Rđa Handžar u Markovoj ruci, i po čem je bilo čija glava skuplja nego crnogorska slava. Gospodare, nisi u pravu. Neće Marko uklanjati glavu, nit se zvati tvoja